Haleluya, ukuthula kukaKristu Jesu makube nani bazalwane. Ngiyanibingelela ka-Theocracy Networking Embassy, onibingelelayo noSipho Uthandeka wakwaSibiya, umntwana kaNkulunkulu khona usindisiwe. Siyajabula ukuba nani bazalwane once again. Kunini sigcinene, it's been a while bazalwane, senigcinile. Bazalwane kade senigcinile kodwa ke ngomsa kaNkulunkulu siyaphila sikhona. Bazalwane, alright, ngicela uqala la nje first of all before senze konke esizokwenza namhlanje, before sidlulisa namhlanje, first of all bazalwane siyabonga, sicela nje ukudlulisa ukubonga singabantwana bakaNkulunkulu abasekhala abafundi abadele konke esikubongayo ukuthini. Sibonga bazalwane ukuthi nibe nathi nisupport ngemkhuleko. Sibonga ama encouraging words onke siwatholile from nina, ama VNs, ama messages, ama phone calls, konke nje okuhle bazalwane nikwenzile okutshengisa support kuma persecutions ekade sidlula kona singabantwana bakaNkulunkulu, singabazalwane, sidele konke, sihlala kwamaphumulo, sikhala abafundi. Alright ke bazalwane, so sicela nje ukudlulisa ukubonga. And then ke bazalwane, and then bese ngidlulisa nje these few things. Kuningi okwenzakile bazalwane, kuningi kade kwenzeka lezi insuku. Ngicamisini yonke updated ama video khona ka Theocracy khona kule channel kuyona le channel is. So bazalwane, ngifisa uku-addressa a few allegations kancane nje. Kunomunye umzalwane wangibuza wathi manje isiphambano sisho ukuthini? Ukubuziswa yini? Ukubuziswa ukuthi ngesikhathi kufika ama media bazalwane abo SABC newsroom kwakuthi abantu mabeveza indaba lapha kuma channels wabo ku-TV and all that, abanye babethi ikhala abafundi church. Ngifisa nje ukuchaza kancane lezo zinto bazalwane, ukuseklesha intwana ezithile ukuthi first of all bazalwane, ikhala abafundi akusilo isonto, ikhala abafundi akusiyo i-denomination, akusilo isonto, asisonto bazalwane, kodwa singabantwana bakaNkulunkulu abadele konke, abakholwayo, abahlala lento ethi ikhaya labafundi, ihome ikhaya bazalwane, okusho ukuthi ikhaya. So njengoba sithi ikhaya because ikhaya. Why kuthiwa ikhala abafundi? Because leli khaya leli endaweni akwazi ukuthi la kaSibiya, Yesu la kaSibiya, but wabanikazi balo balinikela embusweni kaNkulunkulu, balinikela ukuthi lenze umsebenzi kaNkulunkulu. So akusile ikhaya nje ukuthi nje ikhala kaSibiya ngoba emhlabeni bazuma kuyikhala kumuntu, ikhala khe ingane zakhe nomndeni wakhe, but leli khaya it's a home of wonke umuntu owumntwana kaNkulunkulu osindisiwe odinga ikhaya. So the reason kuthiwa ikhala abafundi, it's because wonke umuntu ozidelile, wonke umuntu ofuna ukufunda ngoJesu wamukelekile ukuthi kube ikhaya lakhe. Athi nje ngisa ikhaya because la kuhlala khona abantwana bakaNkulunkulu, it's a family structure, ikhaya ikhalisa sonke. So ukuthi ikhala abafundi akusilo isonto, asisonto bazalwane, asinayi emblem yesonto. Angisazi noma ika newsroom noma ika SABC babeka isithombe ikhala babasebabhala bathi ikhala abafundi church. No bazalwane, asisilo isonto, wena uthi ikhala abafundi, ikhala abafundi church. Ibandla lilodwa bazalwane, makuthiwa church ibandla lika Jesu Kristu. Mayithi uJesu ku Matthew, I think Matthew 16, athi ngiyokulakha ibandla phezukwa lisambulo, ngiyolakha ibandla lami. Ngiyaxolisa mangasalikhothi kahle, kodwa ke bese ethi ke ngifuna le ethi amasango ehayidisa ukwelahlula. Uthi uJesu ibandla lami, ibandla lika Jesu Kristu. So enye into ebebeyisho bebethi why angaregister ubaba uSibiya isonto, because ubaba uSibiya akanalo ibandla bazalwane. Usengabe uyisigebengu mangabe uregister, because shuthi usentshontshe. Ngingavele ngithathe nje into yakho, umuzi wakho noma imonto yakho ngiyiregister ngegama lami, ngabe ngiyinleyo, ngabe ngintshontsha, ngabe ifraud, ngabe yini. So ibandla elika Jesu Kristu akulona lika baba uSibiya, akusilo elamuntu. So you can't register into yomuntu egameni lakhe engazuthi yakho. So we can't register ibandla engazuthi la baba uSibiya, kanti akusilo ibandla lomuntu, ibandla lika Jesu Kristu. Usengabe uyisela mase uregister into yabantu aregister ngegama lakhe. So we are not a church, we are not a denomination, we are not isonto, but ikhaya nje labazalwane. So ezweni likaNkulunkulu bazalwane kwakuthiwa abazalwane basendaweni ethile, abantu abazalwane base Philip indawo, abazalwane base Colossae, abazalwane base Efeso babebizwa ngendawo bahlala kuzo, not amagama amasonto ministry umuntu aqamba igama. No bazalwane, akusikho, akukho biblical, akukho scriptural lokho. So ke sifisa uexplain lezo zinto nje ezincane noma ezifishane njengalezo, and then baze benza, bengisasho ukuthi baze benza
emblem bafaka isiphambano. Uma umzalwane ngibuza ke isiphambano no bazalwane akusithe sasenze lezo zinto, it's not us abenze lezo zinto, kwakuyilabo abantu ababefika nje besi-interviewer and then baveze ngendlela abathanda ukuveza ngayo, because bona bajwayele ukuthi kuba namasonto, kuba nama-emblem, kuba negama. So kanti thina kukho lokho because we are not a church, but this is a home of Jesus disciples. Alright, and then ke bese ngichaza ke bazalwane ukuthi ikhala abafundi umsebenzi walo yini. Okay bazalwane, ngizochaza not kule video kodwa kwenye ukuthi manje sisebenza kanjani as abantwana bakaNkulunkulu abadele konke, ukuze umzalwane azi ukuthi sisebenza kanjani. So bazalwane, ya ngicela ubheke nje khona la izoba khona nayo. So ke bazalwane, ikhala abafundi noma abazalwane abadele konke abahlala eDabango noma umndeni wakaSibiya, yini umsebenzi uNkulunkulu akabanikeze wona, benzani, what are they doing, why ikhala abafundi, what are we doing. Ngifisa uku-explaina nje, ngingechaze konke bazalwane, but nje ngizozama ukuveza nje isithombe. First of all bazalwane, lento ethi singabafundi bakaJesu Kristu, Matthew 28 uthi uJesu qala lapha ku-verse 19, uthi uJesu Kristu, hambani nenze izizwe zonke abafundi bami, nibafundise ukugcina konke, nibabhaptise egameni kaYise leNdodana kaMoya Oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginyale ngakho. So umsebenzi bazalwane uNkulunkulu akawubekile, akasinikeze wona singabantwana bakhe nje emhlabeni wonke, abantwana bakhe beqiniso, kuwukuthi senze izizwe, all nations, abafundi bakaJesu Kristu, not abafundi bezinye izinto. Yeah bazalwane, not abafundi bama-Epicureans, bama-Stoics, bama-scientists, bama-philosophers. Kuchaziwe ngalezo zinto bazalwane. Ngiyathemba niyaqhubeka nalalela ama-audios, ngicela ningayeki ukulalela noma sengama-audios, but bazalwane iningi information laphana, khona ama-audios nje akhona la kwi-channel achaza zonke lezo zinto ukuthi education iphumaphi, yavelaphi. Abanye bazalwane bayachaza futhi abahlukene bazalwane, so please listen. Akhona ama-teachings. So ke uthena kuJesu Kristu akwenziwe izizwe zonke abafundi bakhe, bafundise ukugcina konke uJesu Kristu asiyale ngakho. So the reason why kuyikhala abafundi is because abantu abafisa ukufunda ngoJesu Kristu abahlangene nje babandawonye. That is why ke bekuyikhaya labo leli, not ukuthi it's a name eliqanjiwe isonto, no bazalwane, it's nothing like that. So this was just their home. And then bese ngiya ke bazalwane ku Book of Acts, ku Book of Acts chapter number 1. Kunento bazalwane laphayana u-Acts chapter number 1, mawufunda lapha verse 13, lisizwe kaNkulunkulu bazalwane, abazalwane, abafundi, abapostoli, nabesifazane umakaJesu nabobhuti bakaJesu babekhona. So babe se upper room, babe laphayana upper room upstairs, kamerana babehlala kulona. Listen verse 14, they all joined together constantly in prayer, babehlanganyela ekukhulekeni. So uJesu wasimanyukela ezulwini, baqhubeka bahlangana ezabazalwane, baqhubeka ndawonye, bevele endaweni ezihlukene, baqhubeka bahlangana bethandaza until kwaze kwafika a day of Pentecost, la khona kwehla umoya oyingcwele kaNkulunkulu wehlela kubona. So ke bazalwane, ngifisa ukuchaza ukuthi ekhala abafundi, niyazi kumavlog ukuthi bekwenziwani bazalwane, amavlog akhona, but sifisa nje ukuchaza once again because abanye abantu baba confused ukuthi kwenzakalani, kwenziwani and all that. So into ebiyenziwe ekhala abafundi bazalwane, ukukhandwa kwabafundi bakaJesu Kristu. Mayithi uJesu make disciples of all nations, make disciples. So ke ukukhandwa singabafundi bakaJesu Kristu ngoba silangazelela sishisekela ukufunda imiyalo nezimiso zikaJesu Kristu. So umsebenzi ukutraina ama-disciples. And then lithi ke iBhayibheli, ngiqhubeke ke incwadi yezenzo laphana kwizenzo ke ku chapter 1 bazalwane, kwazi kwehla kuMoya Oyingcwele, na chapter 2 kwafika uMoya Oyingcwele wehlela kubona, babhajadiswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. And then mawuqhubeka ke ku chapter 2, I think lapha ko verse 48, lisizwe likaNkulunkulu, ibandla they devoted themselves, libala nje izinto eziwu4, lithi they devoted themselves, bazibophezela. Ukuzibophezela kusikho nje ukugcina icala wenza into nje once a week, ukuzibophezela ukuthi uyenze njalo njalo. Lithi iBhayibheli, they devoted themselves 1 to isifundiso sabapostoli. Abapostoli befundisa ini, befundisa lokhu uJesu akabafundise khona, njengoba bethe uJesu nenze izizwe zonke abafundi nibafundisa ukugcina konke enginyale ngakho, lokhu uJesu Kristu akabayala ngakho. Bona ke sebeyakudlulisa, bakudlulisela kobani, bakudlulisela
kubantwana bakaNkulunkulu abakholwayo kumakholo, kubalandeli bakaJesu, kubanye abafundi bakaJesu. So abapostoli okay, ngesikhathi behlelo umoya ingcwele siyakhumbula behlelo umoya ingcwele abantwana bakaNkulunkulu laba behleli laphayana eJerusalem lapha eUpper Room. And then after that abantu bathi hawu badakiwe laba bengazi ukuthi benzani mabehlelwa umoya ingcwele. And then lesi iBhayibheli wakhuluma uPeter nabo, he preached to them, wabachazela indlela kaNkulunkulu. And then bakholwa lesi iBhayibheli kwanda about 3,000 abantu ngalelo langa. And then mase bephendukile nayo into eyenzeka, they devoted themselves to isifundiso sabapostoli, okuyisifundiso sikaJesu Kristu. They didn't devote themselves to isifundiso sesikole, isifundiso sesalilizwe, but they devoted themselves to isifundiso sikaJesu Kristu sona sodwa. And then they devoted themselves to ukuhlephulwa kwesinko. They devoted themselves, bazibophezela emikhulekweni, to prayer. They prayed, they were praying. Bazibophezela ekuhlanganyeleni, to fellowship. So izona zinto lezo bazana ababezenza. So ekhala abafundi normal, yes, la kamaphumulo ekhala abafundi dabango, that is exactly what we were doing bazalwane. Because bezivuka njalo sine ikhathi zemkhuleko, sine ikhathi zokuthandaza. And then masithandaza bazalwane kufundwa izwi, bekuneyikhathi zama teachings almost every day, not unless mhlambe for some reason mhlambe iweather ivumi, then thandazwe abantu endlini labalala ngakhona. So every day ama teachings, ama Bible teachings, ama prayers, ukuhlanganyela amalesi iBhayibheli, even ukuhlephula kwesinko, ukuhlanganyela ekudleni isizwe kaNkulunkulu bazalwane. Ibandla laqala they even shared in breaking of bread, ekuhlephuleni isinko. Mawufunda lapho uqala ko verse 42 wehla, they broke bread together. So ikhala abafundi belihlanganyela ekudleni bazalwane, njengoba sengishilo nakhumbula ama vlog, bekuhlanganyela ekudleni, sidla together, sidumisa uNkulunkulu enhlizweni zethu, sidumisa uNkulunkulu. So that is exactly what we're doing bazalwane. And then praising God, besidumisa, sihlabelela, sicula, sithandaza, of which is something yes isisayenza namanje, but I'm explaining isikhathi sisebaningi. So that is exactly ke bazalwane besikwenza, silangazelela nokuthi silangazelela to imitate nokwenza lokho uNkosi uJesu ethi asikwenze, nalokho ibandla laqala elalikwenza. Hallelujah. So ke bazalwane, ilezo zinto ke ebezenzeka. Lithi ke iBhayibheli bazalwane maliqhubeka lapha kobo mawuqhubeka nje ufunda ukuthi ebandleni laqala kwakwenzakalani. Lithi izwi kaNkulunkulu ababe namaland, benama properties, they sold lezo zinto, and then mabethola imali they share it nabazalwane. That is exactly what we do ekhala abafundi bazalwane. Njengoba leli khaya kwelethu sonke, not unless ke ngene persecution, but still namanje leso sonke. So ke nabanye they shared everything. Besishare, okay, not good share everything that we have, because just because esihlukanisiwe nothing has changed, but sizochaza bazalwane. So ke ibandla bazalwane lihlanganyela ezintweni zonke. So ke bazalwane nathi beshisekela kwenza lokho, ukuhlanganyela ekudleni, ukuhlanganyela ezintweni esinazo, we share. Onganakho onakho uyashare naye, we share. Akekho wathi lokhu kungokwakhe ebandleni lezenzo. So ke sishisekela ukwenza lokho singabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Mastela wonke siphuma ku world system, because world system kwazi ukuthi lokho kwami nomndeni wami, lokho kwami nengane zami, but thina bazalwane sikhuthaza ukuhlanganyela lokho izwi kaNkulunkulu elisifundise khona. If kukhona uNkulunkulu asepha khona, we share ukuze ngabikho onesidingo, but we share ilona lo nje ngosidingo sakhe. So that is what we were doing ekhaya labafundi bakaJesu Kristu, and that is what we continue to do even though sesendaweni ehlukene njengamanje. So ke bazalwane, ngithi sicela nje ukuchaza lokho ukuthi khala abafundi kusilisonto, akusiligama lesonto, winore asonti nje bazalwane. Nokusonta ke vele nje asikutholi eBhayibhelini, asisonti bazalwane, siyakhonza, siyahlanganyela egameni likaJesu. All right, ilokho ke nje bazalwane for now kule video. Please stay tuned kwi video enye futhi ezochaza ukuthi ke manje sisebenza kanjani ekhala abafundi bakaJesu Kristu. Okay.